Pemirsa pipa transmisi duen Perumda Air Minum Tirta Danau Arta Ring Witoyo Tirta Gamongan 2 keuningin usak sangkaning keni tanah embed. Pekobat ucap mawasana majang Panglima Kang Toyo majang panyuan pelanggan ring tetiga desa kelurahan terganggu. Pipa sane usak ucap taler ngawinang Perumda memocol 350 juta rupiah. Kabak hubungan langganan PDAM Bali ide bagus gangge prawita mawasang tanah embet kepangge dahat ageng sane ngawinang makatah pipa transmisi mauruk. Baya punika taler ngeraunang kawantanang kabel panel listrik. Tanah embet taler mawasana ring Panglima Toya majang siu nanggo telung ngata diri pelanggan ring tatiga desa kelurahan nampenin pikobet. Kawadarang malih wewidangan sane ngarepin wasanan kawan punika sekadi kelurahan Kubu, desa Kayubihi miwah desa Landeh. Gangge maosang, pai ketandane maut saha mangde digelis side mecikang pipa sane usak puniki. Santukan kepangge usak sane ageng, katar kayang muatang galah sane suwe. Sawantara makata abulan, ring sejeroning pengupaya macikang inucap, makata pipa pengganti ring galah sukre sampun kekirim ke lapangan. Liaran punika mawasang indek pendistribusian wantuan Toya ngangge mobil tangki majeng pelanggan inucap gangge mawasang pai ketandane durung sida naginging pabuat punika sangkaning nenten maduwe tangki air. Dayu Swasrina Bali Pos Muningayang.